Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Shillong Sports Association kalarai ban penlong no de Championship League kam knockout tournament arajar arpusau hau naiving jong snem arajar arpusau ne ke benta ban bujli no ha ke jaka jong ke Meghalaya Invitation Tournament ke ba amshim lala ban penlong shu la kumba prasnem AA ya gini ke lempung on penlong hadin balakut ya baro ki kerdan yele ka jong ke 4th division 3rd division 2nd but ke 1st division but ru ke Shillong Premier League Sekretari ke Shillong Sports Association ba DL Nongbri ula penpau haga arpuai tri ku jeleu arajar arpusau pa ya kami Meghalaya Invitation lala ban penlong khaddo house nam arajar khandreu pada menta amshim lala shu ban penlong na kadau ki babun ki jing halor ki jing lut jing sep bat ki wei haga bai dei na benta baro ki kerdan yele kai ula ya tho ba na kaliang ka tournament committee kala rai ban kenteo ha kaliang ki khusnam pisa na benta ki kinhon ki ban yo khor ya kanam la do bat ba wan ba ar ha baro ki lempung yele kai na lor ki wei pat ki jing seo sha ki kinhon Kendi mar sutra punya tu PVP ba SSA MFA bilang keju ia kedau ka kos ba nginya kendi ia kenika sports and game kenika snong kenika nomba kabi kijungi te hadin ka under 20 ke ba nginya sedang do kar finyo 3 Jun lang gila bot pada third division ka bangin sedang third week jong Julai second division ka first week jong August first division third week August ka Shillong Premier League ke boro-boro kia community kalong ba ngin sedang ka second week jong September but semutanat banyatho ifi ba kumba pijutif na do siya hado 2016 kadi ka last ka bingila amat peloy ka Meghalaya Invitation Football Tournament nekum kani ka tournament mismo banong ba ngidon kam sibun ki kali ka fund finance bat pelong kani ka tournament but ka tournament committee bat ka balasyon ka khat krik semutanat bagilaray mentau snem ngin bat pelong no ya ka championship league kom knockout tournament hadin balade pelut kini ki division kini ki football tournament ba de jong boro ki division na do under 20 third division second division first division Shillong Premier League but kata championship league kom knockout kan long pat how bunai November ar for sa kejing lut kejing don kam ke pisa jong Shillong Sports habangi kondok ya kini ki division baper na do ki grassroots women's but kini ki santli ki division nilapoi do ki prola te nalor kataru ka hakani ka council body ka bagi dak sudah bio but mai kawai ka nongrim ka bangilerai ka lomba ngin enhance ya ka cash prize jong man laki division but ngila forward ya kata ka jing simrai ke jongi syaka finance committee bahkan le ke jinit berkhoj haka bangila man fulfill ya promise ke jongi man enhance ke cash prize naman laki division dan kapor mentakum ke SPL ni ai lailak winners silak shiteng runners up te ngidon ru kapasutrat ka dia tu pila haba pisngap benda kala benlong ka cash prize ke berit ne hindai kapasutrat banya tu ipi kolong ba man la ke game nilerai matau snem bahkan dan ka game money yaki team ki bayele but ka game money kalau ni pide bentip pide tu romba ngilabang 30% ya bro artiliki ki club ki bele te ka winner kan yo 20% but ka loser kan yo 10% ya ka game 20 but 10% winner loser alada dan paka draw kini yo 15% kita nilai rai kita but kata kalau kasyong ke depend naga gate collection kejingwan ki nong kersangan jong ki team hagaba ki yakun ni te kata kalong ba bani sai kalong ba ka game muni kalong ba itang la dayale ani po SSA ground hindi ki open ground ka bangimya ngimdan ka collection ka gate collection tigim na apan isu tu ifi wala kataru ngin persangkat bala ban
apil ya ki paiba ba football kin bakadon kum kaniru kajing siu na kaliang jong kinong pekai ya bro atli kitim hakador jong kaki mani kin umde bangi yorot bangi kersen but halor kata kan ori mulumba hoy ka price mani ka sko kolong kabarit ne dar total game mani nado basnang ka match hado bakut ka match ni se sio ndalakut ka league jong ka particular division